Hapastang jong kani ko film ngilo ino ya kawe kena ke brang tamme kiten jot ha kawe ke factory. Tiang ni pat lawan pono we nong tre ulo dome ka bot lo be ru ikanang ni. Haswa pat bakne kena kan le no tilwan poiro sa we pat ubre ubadero tra jong kani ke factory. Uni utrai ulai kaya kita ketin ka bakal mut banshim. Baru long ru ika bakan sumar ba bahapa ko po jong kani ke factory. Kena bakan leit na kino kucing mensau. Uni ubro ulong sisa ubro babha bol basong thoro ikiduk kirang li. Teknik kena ro haba kalau ikicing bajong o kala keman ba kala le juru nang ne. Ngila tip pat spang jok ni kena ba kerteng jong ka kade kediyo. Par mentalo kala don kum ba khat ars nem karta. Kediyo ro ngila tip susu ba kala don ro ekawe ka para tuin jong ka balik skul. Par makapat kelhapan trisitam man pendapan biang ngila ka jong ka ying kesam. Namar bakalong yung lo sam jongki kolong ka beduk sam hado kata-kata. Okupa jongki ulo klat haka por bakidang red. Berkekemi jongki ru menta kala dona kecing tiap pang kepala bon senambha. Te kediyo kalhap bantri sitam kenang bakan yok ban pentet dawai no ila kecong kekemi. Berkeni kecing im jongki ru kolong sisa ka basos ne hado kata-kata. Haka we perkesing ilio ino yok we ubro balait no saki yung jongki diyo. Ni ubro badero orang bak senang balong ro kemi jong kediyo. Pamenta kelala ban pak skul iki kun jong ka bro arngot namar bulio na kawe ke sertifikat. Bakata ke skul ka bakin leit kalong ka babiang bakador. Bakalong ro bakam duna ba ke jingsiu. Kemi jong kediyo menta kala perkat namar bakal sauto bakam la suban pak iki bro arngot. Namar bakawe neki kahap ban leitre. Hakani ke peruk kini ki kunjong karo kila poino nak kecing tray bagi kila keren hirup bat uni orang bak senang. Haba uni orang bak senang ro lebatai ki sepang kata ke skul ke baki haban leit. Dari kini berangut pat kila ongi Babara arngut kim la setiap ban leit skul namar bakawe ke hapit ban tray hiyeng. Bakan pek ke semari ke kemi ke jongki bat bakan hap hirup ban leit tray. Bat kelong ro bak kemi jongki ting kam semla seban kiwat nak kecing tiaro. Tekam long iki bakin no ikatang marwehi hiyeng. Uni orang bak senang haba oleh sengawa kini ulu don sibon bak kecing susun iki bepli. Andrai mau pat semla su ban le ero. Berkekemi jong kini kenaro haba kalau sengawa kini makaro kalapai baka mensem. Namar bagi kuncong kawal daki long ki brang rit bakar taro. Andrai kilhapat pan ki kelewat eki im kayap jong kayeng ke jongki. Kini perarngut kelai keren susu bak kilapan bari ro iwe ba mano ban leit skul. Paraden par bakim lap setiap ba mano ban leit kilapan kalai no da kena sip. Parang taka para jong kediyon kalhap no ban leit maka namar bakata kena sip kalade ka. Kediyon kalau angge kemi ke jongka baka para jongka menta kalhap no ban leit skul. Namar bakalade ban kalai no da kena sip. Uni ro bak senong ro menta oli lengo ado kata-kata ke jing le jong kini kena. Bat ma uru la batai ki uang bakata ka skul ka bakin leit kalong ka bajengai kumba 10 kilometer. Tiu la sombhano da ka baiskil ya kani ka para jong kediyon kenang bukan yo no ban leit skul. Hadin pat bau ni rang bak senong bat kani ka para jong kediyon kilaleit yo ban shima kata ka baiskil. Tingi le ipat bak kediyon berkekemi jong ka kilai keren. Bak kediyon kali tu ika ka ong bak sulek melek tang bakani ka para jong ka bakan leit no maka skul. Bakal depan pengkedia utau deng ubah kabat kenang baka para jongka akan de nak maka kaban ngat katakan nasib. Anda kejing sisapat memakahi kebalangan. Teknik kemi jongka ro kelsus do kata-kata kejing lek ke kun jongka. Namar bakam semliu lat setia ban pak skul no iki berarngot. Hakasi kebebut par berok ni arngot separa mentangi lo i bekilo don ahlanti. Pat kediu huruk kalemut no bakan leit no sakejing tray bakan tam mekitin jon. Kat ba ke para jongka pat kalamut no bakan leit no skul. Kediyo kaleper ba kedur kemat namar bakal si palat bakil syam kat ni kejeng Handrai menta pat kalarai bej bakan pendapan biang no ya ke yang gesam. Hadin pat ngilai baka para jong kediyo kalepon no skul bat kino hikai ro kelestang no ban cek no ikot kisla ki jongka. Pada din bakil dep ro ban cek te kilepan no ya ke Pisa na kapanta bakan tet no ya ke uniform. Kene ke para jong kediyo kalau perpak dur kemat namar bakal sautuk bakata ke Pisa ke bakara. Kam kot setia bakan tet ya kita ke uniform. Kini kena hikai roh bakal cek ya kita ke Pisa kila syam sisa bakam dap setia. Te kilong hika bakan rab yang namar bakam syam ladap. Kini ke para jong kediyo kalau ong na iki bikin iPhone no ikasa katuk kani benai kenang bakan yo ke Pisa bakan tet ya ke uniform. Anda yang ni pot ni no hikai ulong hika bakan skul kam syak hika bakan lek kumta.
Namar bahaman la kesingin kong gilele baik ke seremoni. Tikin nam syak kono khna ro ka baklem de phong uniform bakan simbentano ha kata ke seremoni. Hakene ke por vice principal ulwan rung no po jong kene kamera. Baraba par bolio kene khna tu ul isen pelan. Bar long na kene kai bikin ai por no ka bakan yo kata ke Pisa. Hakwe per kesini bar kaladero kesingin kong. Baro gi kena ke liyo na ban simbenta ha kata ke seremoni bikin ruai no ka national anthem. Kadba ka para jong ke dio par kalau don na sport jong ke kelas par kalau pe juru ikida ke dur kmat ke pasangsi. Bilo iru baga dio par kadang don na jing tre bakala tre sitam tang ban pendapan biang ke yeng. Haden keniru milo isu su ba kini pro arngot kilong sisa ki bayi i judo kata-kata. Kat ki ba ka para jong ke dio kaliyo ke jing hikan skul te kam shop kulat setia ban hikai lem yak men ke jongka. Hakawe par kesingi dio ibiang ba ke dio kalalai na sa ka to ke factory ke banado bestang jong ke film. Hang ni kale syam na baru tu utrai jong ke factory uni utrai jong ke factory ulong ika. Bahaba kala leit bantam ki tinjat na kene ke factory ke jong o. Te ka hapan sumar bah kenang bakan leit na kino kucing mensau. Kadio menta kali alat bakan leit train na man la ke singisa kene ke factory. Pat bakan tambro katu kan itali ki tiar ki bakal dep ban kentai na kene ke factory. Haden kata pat ngido i bakal leit nya bandi ki hiya we ubro bethet ki tinjat. Uni ubro li itu bah ke dio nomar baman la kesing kala leit baik bandi ki shu. Te uni ubro ro ul ij bah ke dio. Hakane ke por ke dio ro kali ini ke we ke kot ka ba uni ubro ul bo hamadan. Ke dio ke lepan ke ta kot no ubat uni ubro ro sum bakan tai ul ai no ika. Anda kala po sing pat ke dio kala stang na ban pule ke ta kot berkepara jong karo kala poin hakane ke por. Kapara jong ka kali i ka bakal pule kini kot bakal sa thoro bakal hanmen jong karo kala kwa ba balik skul. Andai kam yo lat setia. Dia menta kala perkat bakan len ada kebuit kala ak no kum bakal pang bana mar bakal thaj palat banyak ka cycle. Ba kesking ke bobot ngide i bakal para jong ke dio kal ong na ika bakan len na maka sa skul. Namar baya menta kam semla suban yai namar bakal jor palat ke jingpang hak kejat. Ke dio pada kini ke por kala kentai namar ka ong bakam semla ban le kene. Re anda pat ka para jong ka kal ong balada kam le skul ro te kanto no ikino kino kejing betai jong kino hikai. Bar mentakal habi ban leit bakal batai ru ikatik petik ya ki kamera kelas ki baka syong. Te ke di euro dak jing sonde ke jing ong jang ke para te kala leit nak cak kata ke skul. Bangi do i bah ke step ko bobot ke di yo kala kren abakan leit nak skul. Anda kala poe skul pada ke ban kong kal syem jing baban wat na kata ke kamera kelas. Andai namar pat bagi kena kidang mud baik bakane ke dai ke para jong ke di yo. Te ki kena ki lekon na ka spot jong kamera kelas bat kumta ke di euro kala itu euro ya kata ke caka ke baka para ke syong. Namar bakal i ke wi kena ke baka para jong ka kala de ban pataya ke dur jong kini kena. Te kala syong na bat ka ha kata ke jo hi ke ben. Hadin pat belade no ke por ki bikin yo na ke lunch break. Te ni ke dio kala shime uti fin bakal don hidu tang kan diat hi ke jing bam. Uni principal jong ke skul lo i ke jing le jong ke dio bat lo kali ru ikan bana ke da bakal susong tang kan diat hi ke jing bam. Ke dio menta kala itu no i uspang kata ke jing duk jong ke ying ke sem ke jong ki. Pada principal roh bali asnga kini ulsasan do kata-kata kini kena. Tinggi lo iru bulu pelong na dakawe ke meeting kena bikin yo na pan perkat bakam no bikin ai jing bam na kena ha ke posting sngi. Bakim kuat setia bakawe ke kena rukan syak tengan. Hadin pat baka skul kala waina bat ke di euro kala leit nak cayang. Tiang ne ke para jong kapat kala langok baka di yo kala wan ra na kawe ke uniform. Menta ke di yo kala itu ke para ke ong bau principal menta ula ai no ikaya kene ke uniform. Namar bakal itu yu baro ispang ke jing kesem ke jongki. Kapara jong ke dio kal kemen do kata-kata banyak sewe kene bakal ong hiru bakane ke dei ke plan ke jong ublai. Hakawe per kesingin kong ngilo iba menta kala dei ke pali jong kapara jong ke dio bakal leit na skol. Te menta kaliyo na ban atenya kata ke seremoni bikin ruai na ya ke national anthem. Pat kalong ke bakmen do kata-kata ka bakal yo na ban simbentalang bat kini ki kena. Ngilo iru bo principal jong kene ke skul ro lukman baban pe ke dur kmat jong ke para jong ke di ha kene ke por. Hakawe per kesing ngilo ibat pakane ke para jong ke di ka lele nyo cha ke toko factory. Pakat ba per kedang tam kita ke marjot reklamen sa pat hawe uprak. Baru ni he jong ke factory ro lele panirap ke ban pentak da wano da ke batap da ke bandesh. Ti lu keliru ya ke keteng ke jong ka. Ke para jong ke di ro kali tu yu ko ong ba kerteng jong ka ke de ke sawian. Hadin pat ngido iu niu he jong ke factory ulo don hayeng bat lei keren robat ke kun ke jong o.
lui thu ika shpang kata kecing jia ba lui thu ri kerting jong kene kena. Kene ka kunjung u buat kala depan ban ka para kelas jong kesawian. Hang ni ka kunjung u kala lengok na mar ba ka parlok jong ka meni ka don hia kelas. Tikum no pat ka poe no sya kata factory. Anda kene ka kena pat kala poe no skul kalio isi sya ba kesawian kala don na ka we ka bandai syakti. Menta kala perkat na ba ka ka bejia selendet na mar ba menin kesi kadang don be japo jong ka kelas. Tikum no kala ban leit sya kata ka factory ka ba okupa jong ka ulu batai. Hadin ka tukani porpat ngile ino yo tu rumba snong balapon poe no sya kene ka skul bani thu ka sawian. Ulong ika ba ka kemi jong ka menta kala don na po jong ka hospital na mar ba kala pangjur palan. Kasawian kalami na skul ban leit na cepat jong ka hospital. Bar menta kile yam ba kile is nei pala ka kemi ka jong ki. Andre kinos pat kile pan snge ki ong bakim de ban hala pala po jong ka di hospital. Hakawe perkasing ili iba kini kapalok jong kesawian kalio i ban baka diyo menta kam syam lo tap setia ke bandes. Te kali ka baka ke bajia shpang ke kemi ke jong ka. Barang ni lede pan banda ke diyo bakam di setia kesawian. Te ke diyo kam syam lo jubab setia kita ke jeng kali. Baranda kata ke skul jong ki kalawai no te kini kapalok jong kesawian kalami no skul bakan leit no sya kata ke hospital. Barang ni kelas tang ban buat kawe pakawe kamera bakan tip rubah ke jaka ka baka kemi jong kesawian ketia. Anda kelalap kata kamera ro kalio ino baka sawian kala don biang kato ko bandai syakti. Te menta kani ke parok jongki re kal sang tho ba kini ke deki twins. Par mala kasing ke leit skul da ke baka shu exchange ka we den ka we. Hakane ke parok kani ke parok jong sawian kalio ino baka nos kalwan rana ka we ke bel ka bakil haban siuya ke bai hospital. Te menta kal sang tho ro ba kini ke shipara kim don setia ke Pisa. Ba kal stang ro ban perkat na ka penta ka jongki. Hadin pat bakal poe no skul te kala khot na ya kasawian. Bakal keren ru ika ka ong bakal tip baro spang ka jingjia ka jongki. Bar kalong hiru ika bakam syam li thu bru ru ikane. Te kala persang aban aye kaya ka Pisa ka bakal de pan pelang de ki bon benai. Kasawian ru benta kala kemen habak lu ka mesem ka bakal jong kane ka perlok ka jongka. Bakal kular ru ika bakam nam de setia bani thu akino hikaya kane ka jingle ka jongki. Te baro kane rangot keler kino da ka jingkemen. Hadin pat baka sawian kalapon o siyeng kala itu ka para jong ka shpang jong kani ka Pisa. Par menta kili yo eru ban shaw na kami jong ki na po jong ka hospital. Hakawe ka singi par hadin baki arngut pat ki kena skul kila tip shpang ka jingjia jong ka sawian. Ti makiru kila kwar ban yarap lang ika ha kani ka kam. Kilong ika sawian baka nilam na bat ki baki leitam na ya kita kitinjan. Tingi dia isi syaba barok kini sangut kila leit na chak tu factory. Kadba kedang ya jalan tipat kilio ino ikawe kesanbut ka balajot la praba kila dep ban bo daki polis. Teknik naro mentakim shon perkat arsen kila shimna kita kesanbut bat kila lei iru bandi ka how tu briu balajut het bai kitin jat na kediyo. Ande hang ne pat kalong ka besong si na mar pengilo i bah kawe pat kesi kino hikai jong ke skul. Kilio na ikawe ki report na ki polis kilong bagi kena skul jong ki kila tu na ikawe kesanbut ka baladon na surong. Te mentakil hab na bandan na kecing pisar bat kilhab iru ban siu na ikafany. O principal jong ke skul ru habau la tip ikani ha kabanakong syam la ngai setia. Nambar ba syam la perkat baka sawian kala le ekat ikani ka kam. Anda hedin pat boleh i ke kot ke bala tho da ki polis te la ngai no. Kadau ka bakini ki polis ru kila tip ikani kena kalong. Bakila le ban to kit nau to bru ubathet ekitin jan. Te ni bru ru le thu no baro spang jong ki ke bakila di o ya kani kesan bon. Bar kini ki polis ru kila yo ikani kicing tip bat kila fanyo ru iki kumbachi jar tengka. Kediyo berkesawian pat menta kila don hing bakila pan map ru ya kemi ya kini kicing le bakla ke jongki. Bakil ong hiru banado menta kesingi kim syam leit skul show. Bakini le ban tri sitam kenam bakini yo na ban siu no ya kata kafany. Hakawe perkesingi le isi sya bakini berarngot kim syam leit setia skul. Par menta kila ban tri sitam kenam bakini yo na ban siu ya kata kafany. Ande kini ke perlok jongki pat habak le i bakim po setia skul. Te kala le nya ban kendo no iki siyeng. Hayeng pat kalio i baladon tang ka kemi ke jongki hi berkala keliru syai ki don. Te ka kemi jongki pat kala aino ya kini kena ya ke uniform bat ya kawe ke kon. Kalong ika bakan yarap lem no ban panpai no iki skul. Berkala pa eru ika ban puli no kini siti ha ki para kena. Hadin bat bakane ke pelok jong kesawian kala pon no skul te kala puli eru ika tak siti. Para kini siti kila syam bakasawian kala tho ka ong. Ba mentakim syam yo syuban leit skul na mar bakilo kumpakala no bandi ya ke tu kesan bon. Tekil hab ban tri sitam kena bakin yo ban siu ya kutu kafany ka bagi polis kala dep ban ong iki.
Bat kem tip hiru balano kin yo akta ke Pisa balada ke de daki bun snam ro. Hendrai kin yai tristam hado banda kin de yo akta ke Pisa. Barang ni ro kasayan kal ai kubdayo ni principal ka ong bakal sngeu yu kum kupa chongkahi. Namar mama balai rap iki hasibun bagi kambal ai ro iki yak uniform. Ti mentakam samla suban kled u de ro. Principal jokani ke skul ro habali asyam kini ulo kata hado kata-kata kamansim. Namar yala diru ul ba umpat tusyam kinu kena ki balai akini ke skul ke jong o. Kiban kercanda yala de bikin nangkin stan. Ti menta ul ba ulu kwa biang panyo i kedur kemat jokani kena bikilawan poe biang cakani ke skul. Hang ni principal ul kini hikai bikin pengkrek do iki uniform. Pak lu kulari ru buni rap nama iki bikin yo biang ban leit no cakani ke skul. Hakasi ke bebot pat ngilio isi syaba kini kena menta kilepoe no borok cakani ke skul. Perkelong ke bakemen maiki bagi liyon balik lang baro armut separaha kini ke skul. Pada kata kesing hiru kilelek kemen seremoni no bagi lepeng kiuno iklama. Bat kilar wairu ya ke national anthem. Tiu principal ru ledap yang dak kemen bulio ibang ikini kena bagi lepoe no ha kini ke skul ke jong o. Padai ma uhru balai rap iki bakin yo yang banle. Haswa bat bakani ke film kan kutno tengilio ino bo principal jong kiru ulio na ya ke phone call. Berkata kalong bagi polis telefon as oki ong. Bakato ke subah jong ki kena bagi lekum dino ya keto kesanbot. Ada keto kesanbot kalong ke balapai lepra na mar bakal ada pancak terak ki kali. Tikam dan nongrim ero bakin pa fine ya kini kena. Pat mentakane ke fine ro kalau kutno bakam dan cingkenya ero. Tikini ke cepara ro mentaki lekemen bagi lalai no kat ya kata kecing ya. Bangi dia ero bagi lepeng keren no bakin leit no bara argut to school. Ti perlok kane ke film ro kalau pon nak sepakon. Pala dapat yang ternat ikini ke story, semua share, subscribe YouTube channel. Kau bersibon.